impamvu asenyuye inzu ni yuko yitejeje imbere abona bamusenyeye yitejeje imbere impamvu nawe ati abitewe n'agahinda kuko iyo bamuhaye barayiretse kandi byitwa ngo yitejeje imbere. Gukora ibintu bimeze nk'imyigaragambyo umuyobozi cyangwa ku buyobozi bw'umurenge bwari mu nshingano. Nagira ngo mbabwire ngo nibigize gute ibyemewe rwose ibintu by'imyigaragambyo muri iki gihugu ntabwo byemewe kubera yuko hashyizweho uburyo butandukanye bwo gukemura ibibazo by'abaturage kugira ngo umuturage agume ku isonga. Kuvuga ngo niba ugeze ku rwego rwo hasi irugufashe kujya ku rwego rwo hejuru ariko ntabwo uza gutera amabuye ibiro bya leta. Abyumvise ni ibiro byaki murabyemera. Umuyobozi wabanjana yavuze ngo ikifu umurenge ahagarariye nde kuki iyo bataje ngo bayisenye. Ikibazo twe dufite ni kimwe, ikibazo twe dufite ni kimwe nk'abaturage b'umudugudu wa Nyundo. Uyu mubyeyi basenyeye, uyu mubyeyi basenyeye leta yamuhaye amabati namwe muri kugareba gano g'icyatsi. Arangije aravuga ati nge ntondeje ndararana n'amatungo. Iyo leta yamuhaye ayigira igikoni ajarashiramo amatungo y'amagufi nk'uko leta itubwira ngo nditse turararana n'iki n'amatungo. None inzu abashije kwiyubakira baraje barayisenye nka leta nibamanza basenye iyo babahaye babone basenye noneho nawe iyo yitejeje imbere yiyubakiye. None ku kimwe bo bari kuza bagasenya iyo yiyubakiye iyo bamuhaye. So none twe tukibaza kuki bari bazi yuko Nyundo itemewe bakamereza amabati akaza akagubaka ahandi hatemewe kuko nta nubwo ari utuye muri Nyundo wenyine. Urabona ari impamvu asenyuye inzu ni yuko yitejeje imbere abona bamusenyeye yitejeje imbere. Impamvu nawe ati abitewe n'agahinda kuko iyo bamuhaye barayiretse kandi byitwa ngo yitejeje imbere. Iyo bamuhaye yanezerwa, iyo bamuhaye ko yari imaze gusaza ari guturirwa none yararayireka akayibamo ikamumara kandi noneho yari imaze gusaza. Impamvu Foundation.
aho umuyobozi Burise. Isso sim. Não quero que seja. Kugira vuba kugira ngo tubone uko tuganira n'abantu namwe kandi tuganire nongera mbisubiremo nituza kuguhagurutsa utari kuza kwihagurutsa ngo tuze tubone uko tuganira ku byiciro bitandukanye uraba utarimo tugutugirira neza akangarisha ni kariya babwire yuko ibyo bintu muri iki gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu bitemewe byo mwakinishaga gushaka gukora ibintu bimeze nk'imyigaragambyo ku muyobozi cyangwa ku buyobozi bw'umurenge bwari mu nshingano. Nagira ngo mbabwire ngo nibigize gute ntibyemewe rwose. Ibintu by'imyigaragambyo muri iki gihugu ntabwo byemewe kubera yuko hashyizweho uburyo butandukanye bwo gukemura ibibazo by'abaturage kugira ngo umuturage agume ku isonga. Kuvuga ngo niba ugeze ku rwego rwo hasi irugufashe ujya ku rwego rwo hejuru, ariko ntabwo uza gutera amabuye ibiro bya leta. Abyumvise ni ibiro byaki murabyemera? Umuyobozi wabanjana yavuze ngo ikifu umurenge ahagarariye nde? Mwabyumvise? Hanyuma noneho umuturage mu gitondo agakora amakosa, bamubwira abayobozi bamubwira bati sigaho